nga shuina na fendi moka abi fo de ma ko fayda réveil sangara ya tamanya mse dalum me mo ko ka bani mo be wati binai akbar Allahu akbar duguje mine ka bismillahir rahmanir rahim tubulo galudu aywa kana telefoni bila réveil la fiu kana ma bila ko ki kunu fiu kani muso bila ki kunu fiu kani che bila ki kunu fiu kani sinyo bila ka ki da kongo fiu wallahi ni ya ki abi da kongo Allahu akbar don ba bismillahir rahmanir rahim ngai ala ka manduru do de afko ba ko manduru ila ala réveil ila ala ni ala ka kunu na abi tende re ko wuli sangara tamanya mse ni mogo be ere mina abi wulu ka benuwe ni mogo be minute mina nga bi wuli ka benuwe ni mogo be ali sebori min gadaka abi tede ka benuwe Allahu akbar mais ma dola hali je telefoni bangunu snogo mana bunya niya ay wuli ka taka boala ka kla kida cendo akoni ayuku awo imo wuli ko ninga yuku sigatalla ma ni réveil bi wuli I wuli le ko ibna minga sa aywa no tabi wuli sigatalla bismillahir rahmanir rahim faida chaman bala ni bini da mbal make mbara muso ni bini da amina dama sayyidina ni nyada kama namboya ya bane dre nga aywa ni amin ni glass rosa ni yedda toy iba fo bismillah Allah nabina ndaka snoko ibi sara Allah bismillah Allah nabina ndaka snoko arrahman Allah ikaneku arrahman Allah ikane wuli aywa isara Allah bismillah Allah nabina ndaka snoko arrahman Allah ikane kunu aywa arrahim Allah ikane kunu ka bani shu 10h minute mugaye ni ni mbadro kana fu fobli da Allahu akbar 10h 22h20 baru an ni stale du bilama ala tifa la ilaha illallah ala tifa fi fokasi la ilaha illallah bismillah ala nabinanda arrahman alaykani kunu arrahim alaykani kunu ka bani fajiri choy mitri kan yolo aywa Allahu akbar robre inyetu sangara o misiri kan yolo dabi dugje bisaka jebe mne foy kili Allahu akbar ya qarwo aywa adalla ko indayi shuna la idato ablala ke aywa rebe direct do anya zini ala to barka